Medin de afia amankwa tamaklo. Me wo Alhaji Vision Herbal Clinic. Ewa ha dog ankasa te ha. One ni pia papa bi. Omo ha mpanifo no pe momo chen. Na bia boko de. De nyame asepa Alhaji. Yenhwe de wodi nubuna ahodo esayen yare. Titiu ni vision no ani no. Ya we de meda wase. Dia fa konya kese so achia ye tiefo Ghana fo nyina. Na no pay bia na obi hwe na onti enkada obi susu bia wa hwe da beto nyantu anamomai Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center ya bia me yesunsum ne honamani adwuma nti ma me ne papa ni die mumia ofase bia wo hwe me na no pay bia na wo haw bi aye kwankro ene da so se ne oma ye bodin bebrei obi ye kwa ne die na yesunsum na yesunsum ye honamani a entumi nya de enko ise wo yesunsum die na nsa wa be ye honamani na Alhaji Vision say if you would trust ebesi wo na say ho me spiritual checking enti wo ba me hwe wo hyebre mu na wo haw ne amane bia edaw so eno akofa yare bia brewa ya to din se diabetes ya to din se BP na hawo bia prostate ye ka ho asemi sunsumu na ne obi koda ne ama wo saade no enti hunamani de no wo beye sa wan hwe yi a wo be wo bra wo tam nye de enso ye na no pa bia na obi su tim ne de ne ye ani hu haw se de esi kanade wo kire wo hu eben na wo hu na me ho no me nya operation na me fa do so nya dai engu ani se twede ampo Nyankopon haban enubra enusini ya wode na me nanom so omu hira so ma me na me didi ho djuma enti ni omo ametumi ye ka ho me doka bo so na yo doc me da se aha me se na papa e dey kan na so bidru na didi djuma e wo ho no mo ti sa wo hwe na sa wotie samre na wani na how ani how bi na how ni bia na nye wo unu bi wadamfu papa bi aha no ga se wate Alhaji nka e okukumrimle ti ye ho no oba edo ne de be ma na obenum omfangu na ni so na ye nye surgery so nti ogu a wotie samre no eni ni how ho de e bebre obi de no ho ade ye obi de ni wisi obi de ni ti e na pai no ni nyina no oba ahwe ya e do na ne de be ma obenum achese be ma wani no so ada ho ade amabu ha na ye se o ma ye surgery ana se akobuku appointment ana se obi akoye surgery mpo dada but still say kru wo wani so na how aha so wo ni nyina ba mo edo no ma so be da ho na se kru na wo so ni nyina ewu na se be surgery so e be serew se bra aso ye ne adi kan hwe ma wansa na ehu hia se kwa akoye anu akoye but yetufu se oba na mo edo no ma ni nyina no e be kode se wa ye free so na diabetes eno so papa ye ho adwuma pa obi wa wotie me samre ojunso wo ha ojunso bebre wo se wo so tia na ete eni hu ha bebre aye kan dodo ara so diabetes na etimi ediba nti wo ba ya so ya check ni nyina ansa na ye de dry den amount aso na BP nso ye ho adwuma papa wo obi de omra o check abon se na 180 200 nso start man na drum na oba biom na check abon se na abafem kama fibroid nso ye ho adwuma utie samre me nua ma no ase bi how ase no nso usu kwa ye surgery no so ye besrew se ye ho no so ye nye surgery wo ho no so ba dro na de be ma wa no so be na ni nyina every hol kama edi ama gonorrhea me nua me ma wo tie samre bi wo ho no de no wa wo mpane wa no mu nru be ma ne bi afon na efon emu so ye o ya nso so free mu eba ni nyina nso oba ya hwe ya di no de be ma wa kyese ebi to ase edi ama san so na ye nua ma no so kra media nso no ye ho adwuma pa e wo ho ni nyina ba e be hwe na bia kama edi ama prostate assist fia boss so anope ye ho adwuma pa bia na odwunso ha oti ye obi e wo be mamu ni nyina na se a shell rubber mpo no oba papa ba bi dro kyese no so no be yi rubber no edi ato ho na ho ntima fi stroke ye ho adwuma joint pains bia e ha obi anu ndi ba ya so ye ho adwuma na ye edi ama na ye nua ma no na menstrual problem ha mo no bu a configure a wo bre wo konso na ye se ba ni nyina ntimi ma na ebi aka ho no mu eno na be dan fibroid ntime serew oti ye nka samre na se ebi ana initial no kon be 7 days 8 days se so ate oti ye nka pa cho tutu na mo bra nso be ji wedro nanom na ye se nso hu ntimi nto glaucoma cataract ni nyina no edika kan asem se ye hu adwuma pa e wo ho papa wa ha me jama no na wakyerem di amani Dr. de mesa da wase na masan atoaso ena no pa bia na obi tiemi ono no haw ne ye koko mema ne bebre mu gye omna ya emoja ene di akire nti watanya constipation ne sisita ye ne ya fe ne bema na entumi nya adwuma yie na no me ka asem se bema bi ho ne sebi one ne ho ka ne hye mo no pa ji se o kyana no kwa to bi bema ne entumi sori bi Alhaji Vision se me de ne ya na me ka kire mu se minim de metumi ye na me ya na minim de me ka hwasem se ya to waduro ana se wo spiritual marriage and now bema na wo sunsumu a Alhaji say wo ba ho no ma be sorry because my country say by phone to me an obeto yare bia to so an obese wo konti obese wa ware nipa bebre ni o ma say emfiri Nyankopon ya baifo na ase no wasasi so Alhaji Vision say bre bia ya me kasa say by phone to me obeto sa how na to so ndi say wo how bi down so an aye yare
adwuma sem aware sem obi ware a wo se 3 months na egu aware no se bebre bia mka so obi nware ne tamfo obi aware ne dofo na mo ware wie ya na bonsam abaifo bi andane nyoma bi aba bewram na ye sem nyoma ni nguase no mo ye den epawa wo ebremo Alhaji efficiency a ye bebre and anu adanse di e ba ya baba wa bi ba me ho 2022 oba yo se Alhaji ma ware 6 months ni machini hospitals a woni ma labs bia no ho munya bi message adroi was Alhaji me charge no kwasika ni ho kakra no de bae asedan ka Nyankopon di se me ma hu ne biem and anu me ohwa no ne ma me bae was Alhaji ma wo akwala kama nyame so video bi ho ye nhwe mre video no de ma fa video na ma aha but bebre o ho so the next time Nyankopon ya domo ya pese ni pana kasa ba ha video dance be to bi ho ya na nti Nyankopon na eye na djuma maka cho se ayaresa adoma chede no emfa ho ni ba bi nipa na sua de akoduro ye de na adoma chede Nyankopon de nam ye na no so abedi yensa nti se me fa aduro we ma na se me bom pa yeguso a how bi a wo kwan asisi Nyankopon be de ebebia ma because bebre Nyankopon bo mu se omu but aware bia okoye ye sina wo ho kwan wo sunsumu ombetima house awan pe ya obewu afi bia so brown time and because wo dia reho so wo ware I want to be the emma doctor sending die for so omu ya de omu show ma fam de omu be bia omu to me ye but I want to me the emma Alhaji Vision said for number no screen anim na frame kokomlemle ha I akra ha me kokomlemle Adom TV dan kase ameka mu ye chi ene ye sawo kuma senso nti ohaw ni amane bia edaw so a wutie mi na no pai mi se aye yare kama fato yem na koko no ho asem America no me koko ndu eye nhaban enubna enusini eye makoma 7 obi ehwa ni tifa to me pai ni saa wanom penkila want to be na ne ni padua no mu hihye no hu de eye no yes what's your large vision me anka sa me de me hu no me hu se me yare but me call hospital labs o mba bi o mu chese me nyare so me anu hu se bibi o me ni padua no mu a ha me obi ehwa wo tie mi na no pai oda na jo a want to me na about 11:30 to 12 ne honam be hihye ne saa de hye akọ hospital akọ so doctors ne si ye hu hwe akwesa abayifo de ne oma bi awura o ka mu ka no ankasa wona ma hu se fort o bet o duduru mechanic cross ya mami na so o kai fort sada ni padua ne tie o mutimi ton ne oma bi de wura ni padua no nti na large efficient se me hwe ho kwan eye Nyankopon adoma chede a wo de cheye empaibo ne haban nam de adwuma ena no pai obi hwe bi a o severe body pains bi emro bia no hwa ya o se bia no painkillers afi wono ma enya djuma bi we yen haban be 5 na maka bom se wo de begu nso hiem na wanom inshallah me wo de manu aso ho wonom a how na edaw so a entumi ye den enko na beko dog fa se de ma me obi se ne sisi ne kotodwe otna se kakra no aso ne to ase ha no etimi twe ne sa baba wo wonyini no ba bia so na ne to ase twe no obi koda machine bi so no wa ye de obeye nyina still we eye ntini modwuma enti eye ntini modwuma ntini na emu block ya blood ne entimi flow yi a hawa eye osa no wanum ndura wo mpane a entimi nkon we eye haban makomako nan en haban enhoma ade no nsini bi na maka bom inshallah pai boy den etechi obi su temi na no pai wase me ne be ma hia na nsuo na samba wakọ hospital ache entumi sa de ne entumi nko koko obi ho abetima fifi a wo de na no wo be ko ache entumi nko maka che se menye koko operation menye fibroid na menye hernia because any money na kwese dua ye twa so se we ye dua na wo twa so ani hini na wo from the satwe nsuo madua no fefe be dua foforo ndi sana sa any money tete Alhaji Vision say sadre ekutami me ya bibidro na me yesa wo hwe we ya yen haban na mayam enti wo haw ne amane bi edaw so bia na entumi nko no Alhaji se media ne mpai bota akiri nti kamakoma fato yem na no pa bia na obi tie mi o UK o hwe me obi o Germany obi o Italy obi o France obi o Canada USA for na dia nche papa beto mu ya na omu hwe Denmark Japan ba bia Alhaji Vision ya juma ho South Africa for ye sending local Saudi bi o Saudi crowd boys no itimi sending road ma omu obema nya juma o ware ya fe bema na awu o ba no ho na bema na jo maka cho se mane bebre mema ne bebre wa how bi di omachi ya ware o mu sunsum ndi se wo ye bema na sebe wo nya den sa Alhaji Vision metia mesremeka se wo ware sa ba no a onyuma sem timi sei wo ware bema na onyuma sem timi sei yetimi si wo ho kwan how Alhaji se kama fatu ye dog yam boda man sa okay me pacho machire kwan ye kokomlemle Adom TV dan kase ye chi ti ba bia wo free ba bia bra Joy FM na ka che papa no security for no se
Oba Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. My number is 0242 812 426 0242 812 426 and 0558 58 45 and 0502 187 178. But I'm working on my how the money be a down so I can't to din say yare. I want to say monko ye. I want to worry. I want it to me ma. Alhaji say bra. Na me share ho kwan. Na me nya ho adwuma fam paibo. Enter with chinensia by 4 kwan ma wonya wa hoto. Wo akwanti omu ho. Wo de ne ekoko emoja na etu be ma ma be ma nya adwuma. Na ise ka wakoma fatu yim. Ayi dodo akwanwa ba ko fon transfer nche. To pani kase me pagya me mu. How ne amane bi e dawo so bi afa number no. Na frame na me no twetwe nkomo. Yeah, that's Saint Alhaji Vision Herbal Center na wote warmo enkane da uma se papa yakwa ba ne ba ye betwaso.